забыццеся гэта зрабіць. Зараз я так націсну на гэтую кнопачку цудоўную, магічную. Трохі таксама тут з наладамі па мікрафону рабіў налады і зараз пачнем. У нас сёння некалькі гульняў, але паглядзім па часе, ці за 3-4 гадзіны ці зможам мы на гэта паглядзець. Вітанкі, Ouch Potato. Так, вітанкі ўсім, хто прыйшоў, каму цікава, як вашы ўсе справы, дзянёчкі сёння, зараз у нас што? Сёння у нас серада, так? Серада, восеньскі вайб, настрой, паглядзім, што ў нас па гульням, па нашым, па цікавым. Так, і зараз пачнем. Трэба мне хуценька прыбраць усе налады і паглядзець па гуку таксама, чтобы ўсё было добра чуваць, выставіць гэта сюды. Так, зараз вы павінны чуваць гук дажджу, мне здаецца, калі ўсё добра. Так, сонечны дзень, разнакаляровы хорар. Так, вядома, паглядзім, як што гэта цалкам нашы інды распрацоўшчыкі да нас прыгатавалі. Гэта Auto Crisis, я паглядзеў, таксама гляджу англамоўнага стрымера Інсіма, які вельмі папулярны, здаецца, у Еўропе. Яму вельмі спадабалася, паглядзім, што гэта такое. Так, ну не будем чакаць, яшчэ б я б налады паглядзеў. А чаму тут нейкі... Так, пачакайце з гэтымі нашымі разрешэннямі. Так, яно працуе на маём маніторы. Цікава. Так, відэо, фулскрин. Нам вось гэты вось патрэбен. Ёсць ли тут што-то яшчэ, вертыкальны синк-офф? Трэба гэта выключыць. Чамусьці ён так... Цікава. Чамусьці мышка адстае ад паўзункоў налад. Можа гэта так і трэба? Не ведаю. Давайте я націсну на New Game, паглядзім, можа гэта так было задумана ці не. Так, штосьці не націскаецца, можа яшчэ раз. Так, яшчэ раз. Каб адбылося, можна выйсці нават зараз паспрабаваць. На клавіатуру не працуе, толькі што на мышку. Цікавая гульня. Зараз ужо гэтыя все інді прылады не вельмі якасна працуюць, але я паспрабую яшчэ раз. Можа там якісьці патч быў маленькі на апдейт. Alba Ready Press. Так, ну калі яно запускаецца на другім маніторы, яно вельмі добра працуе. Я б хацеў перанесці, зараз яшчэ раз папробую гэта зрабіць. Borderless, Windowed. Ну, Windowed вядома. Так, дазволіш мне на гэты экран? Fullscreen Windows. Не, штосьці ламаецца тут. Ну добра, тады калі на гэтым экране зноў не будзе добра бачна, тады зараз
Па старой схеме паспрабуем гэта зрабіць на першым. Бачыце тэхнічныя гэтыя памылкі. Так, ці магу я націснуць, тому што пакуль гэта не атрымліваецца у мяне. Так, дапрасцім гэта зробім. Ну, зноў будзеце глядзець на мой фас не ў камеру я буду глядзець, а у профіль, здаецца. Ну, тады гэтым будзем туды мярыцца. Ну, яшчэ Unreal Engine, ну, вядома. Так, тут відэо трэба выбраць да вось гэтага разрешэння. Так, ну всё. Здаецца, што все добра працуе, і OBS тады перацягнем ну правы бок. Каб вас бачыць. Ну, здаецца, што ўсё добра. Ну, добра, пагналі тады глядзець, што гэта таке. Так, навушнічак мы пакладзем і наклікаем на New Game. Так, мне не трэба бегчы ад яе хутка, але ж я не магу, мне нужна моя тачка, і я не магу вернуцца, так? Пайсці так далёка, што там аддайце мне маю гробаную тачку, так? Там было fucking car. Ну, fucking car мы ведаем, як здаецца пераводзіцца. Гэта які дажлівы дзянёчак восеньскі, здаецца, і мы ляцім на тачкі кудысьці у цемру. Увогуле, як вам глядзіце, мне здаецца, вельмі цёмна зараз. Была гэта якая сцэна, але ж можа гэта такі весь замес тут. Бываецца так, машына, яна зламалася. І мне, здаецца, трэба toolbox знайсці, но я нічога не бачу, нават мне brightness можа трохі павялічыць. Павялічыла ты brightness ці не? Здаецца, ну, калі маланка шпарыць, то відаць, што штосьці відаць, а так як у дупе, так? Так, а дзе я змагу гэты toolbox? Здаецца, toolbox можна было знайсці ў машыне у заднім багажніку, не? Мне щось не клікаецца. Так, я яшчэ sensitivity. Sensitivity трэба хутенька прыбраць, таму што вельмі хутка рухаецца. Здесь тут field view таксама бы можа трохі больш зрабіць. Не, трохі меней. І ну-ка як-то прымяняецца, але ж я не заўважаю, прымяняецца ли навогул. Што няма sensitivity на мыш? Вы шо? Алло. Ну, гэта не праца, гэта... Добра, добра. Не? Можа я сляпы. Кто-нибудь бачыць, не? Відэа. Control, здаецца, яго Control. Type, чаму Xbox, що таке? PlayStation, Switch, што гэта? Што? Vibration. А, вы яшчэ говорите, што праз Joypad трэба у гэта всё гуляць. А, горизонталь... Вот это вот, что ли? То есть, да? Ну, давайте, может, так вроде.
Ты прымяняешься, калі я клічу на apply ці не? Так. Для sensitivity трэба ў другі бок рабіць. Вот так. Ну, може не 120, може 110. Ну, докладно. Здаецца, аўтар у тым sensitivity, якім ён зрабіў, гэта было аптымальна для яго, так? А было насколькі хто-нибудь памятае? 90, можа? 70. 90, можа так лепей. Добра. Toolbox. Ну, можа, калі нету гэта ў машыне, тады іх дзесьці на умантэлі, тады бо гэта будзе. Все равно, глядзіцца зараз. Стаміна тут ёсць якаясь? Ёсць стаміна унізе. Pull shift to run faster. Ну, вядома, мы гэта ўжо паспрабавалі зрабіць. Каб бегчы хутчэй. Так, що у нас 5 brothers. 5 братоў. Ну, гэта сім'я неблагая, но тут на 5 братоў гэта амаль што вельмі вялікая сім'я. Здаецца, has food lodging. Бяжым далей. Добрый дзень. Як ваши справы? Ну, пакуль нічога страшнага не адбываецца. Так, куды тут? Наперад. I feel safer next to car. Ты мне подсвечваеш, чаму safer? Нічога не бачу тут. А ж мне здаецца, трэба до мотелю, так? Да братоў. Otherworldly беларусы. А я не ведаю, гэта што? Гэта пра тыя, хто рабіў гульню, так? А можа так, а можа не. Ого, што адбываецца? Ой, тут якісь-то гэты... Аж меня ж перадёргнуло. Тут якісь-то чувакі ходзяць. Думаю, чаму он кажа, што сейфер, но я не рыхтаваўся так хутка з монстрамі пабачыцца. Пагутарыць з німі так. Вось яны, калі маланка б'е, то бачна іх. Они тут шпацыруюць. Пагукам я нават не чую. Вось. Добрый дзень. Доброй ночи. Добрый вечер. Так. Ну все, мы на газ стейшене. Press E to interact. Зачинено. Зачинено чамусьці і што, і куды мне тут інтеракт, што рабіць? Може тут есть какие-то шлях, а ёсць у меня ліхтарик. Нема ліхтарика, нічога нема. Добра, што рабіць, скажыце. Ёсць тут заданні? Заданні нема. Можа мне взять тут штосьці наклікаць, што гэта? Вось тут какие-то toolbox. Мне ж toolbox патрэбны, так? І што, мне трэба... Now back to my car. Ну, вядома. Дзякуй, што падказалі. Тут шэра блындался бы тут, бадзяўся вельмі шмат. Алло. Хтосьці сзади подошел. Я дупу вайшоў. Пробачте, так. Уже складано пайшло. Ну тут есть сейф point. Чекпоинт. Мне нічого не бачно. Где? Вось там. Вось я так сам тебя бачу. Просто машины трэба ісці. Я ж мне не зразумела і не бачно просто якія машины.
Так, ну я добег. Іди далей. Простую машину треба. Ну, пошли простую машину. Так, ось такая гульня. Мы взяли тулбоксы и спробуем дойти до машины. А, здравствуйте. Я нават чую, як ён по моим пяткам тут проходить. Не думаю, что будет так складано. Что это знову з самого початку ісці. Ну тут, вядома, лёгка. Но мне не зразумела, чаму яны кажуць, што праз машыны ён адчувае сябе ў бяспецы, калі тут всё наадварот. Просто ідзеш і твоя задача гэта не патрапіць да гэтых чэлікаў. Ну ідзе да мяне, так? Ну я просто прабягу наперад. Не хапі... А, так вось тут. Вось ён ідзе да мяне, а я бягу. А всё, ён туды уже больш не бяжыць, так? Тут якийсь бар'ер. Прайшоў, так там было две лакацыі, дзе гэтыя монстры, яны бадзяюцца, так? Нічога не бачна. Что это такое лоджинг? А, лоджинг это отпочить, наверное, лоджи. Может не отпочить? Невядома. Вядома, бяжым до нашай машыны, нічога не бачна, як у... Так, які бок. Можна яшчэ раз маланку паглядзець, каб я разумеў, куды ісці. Штосьці бачу. Штосьці бачу. Так, я падышоў да машыны і скрипт. Скрипт здзейсніўся, так? Што, мы даехалі да куды-то? Мы кого-то збілі, так это не наша машина, мне здаецца. Гэта машина была у заправцы. Наша синяя, блакитная. Так, ну не пужает, не пужае. Просто якісь-то гукі. Ой, я что хутчэй стаў бегчы. А, от без шифта. А, в Дискорді називаю себе Баба Яга, ну зразумела. Так, я быў, калі я быў маленькі, у яе старане, бок баку, у темноце, у цемры, яна меня не бачыла, мне трэба было бегчы, что там моя мама была, моя маці была, як-то, не забілі, так? Забілі. I need the car battery charger, I need to go back. Что? А, ты мне кажешь, что еще раз треба, да, было пройти там и знести battery charger. Ну, добре. Цікаво, може гэта украінцы рабілі гульню? Невядома.
Ну, калі так трохі паназіраць, то тады у Unreal Engine здаецца, ну, такі файны движок. Тут больш рэалістычны. А, вы уже тут, так, бадзяецеся? І ў які бок ты пойдзеш? Ладно, я пабег. Я пабег, можа мне хопіць стаміны, каб прайсці гэты бар'ер. Каб ён мяне не схапіў. Так, прайшліся. О, я тебя бачу. Ну все, даганялкі сапраўдныя. Даганялкі курыльшчыка. Так, я бягу. Это было балюча, але ж вы мяне не чапайце, і я вас тут сама чапаць не буду. Так, ну гэтыя хлопцы далёка. Там бадзяюцца. Так, гэта ідзе да мяне, але ж я ведаю тут, як гэта было зроблена. Гэта было зроблена так, што распрацоўшчык зрабіў 3 зоны, у якім бадзяюцца монстры, і ты, калі з адной зоны трапляеш у другую, яны да цябе не бягуць, а тут нават сейфці зон. Так, які-то чел мне заўсёды тут прыпасы гэтыя все прыносіць. Тулбокс, зараз акум, які-то вялікі акум. Я ніколі на плячы яго не нёс. Мне здаецца, там была такая ручка зручная. Так, а дзе вы бадзяецесь? Ну, мне здаецца, я нават калі вас не убачыў, мне здаецца, калі вы будете з таго боку да мяне бегчы, вы мяне не спаймаеце, так? Так, ты меня побачыў, куды я раблю ноги. Все, до відзення. Ідем далей. Ну, а тут что складанее зрабілі. Уже амаль их там 5 штук. Ну, зараз будзе наш спринт. Вы меня не бачили, я вас так само. Ой. Было болюче. Посраться. Так, яшчэ не. Яшчэ не ходят, бадяются тут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все, я пробег. Вот тут есть желтые, гэтые стандартовые. Так. Штуки. Какие кажут нам, что там уже для монстров стена небачная. Так, ну и тут на гук идем к нашим ласточке. Добре, что я тут ліхтарики достал. Так, ну все, я дошел. Я дойшов. Знову ми чомусь на паркінгу опинулися. Так, там якісь крокодайли. Так, я гэтага не заўважыў. Ка мне що робіть? А чому мені щось б'є? Як гэта працуе ўвогуле? Ну я дайшоў. А, на Е. Е означае ё-моё. Так, куди далей? Сюди.
А те могу... А, я могу любые отчинять. Так, а мне куда уволить треба идти? Тут есть какие-то бенз-шлях. Ну я не бачу. Так, а тут заблоковано. А тут так само. А на что я отчинил? Може сюди? Можна було... А можна... А, який-то свет, і он рентгеновський. Не зачиняється. А, ось я знову цей шлях. Мені здається, це подсказка, куди треба йти. Масони. Так я кого-то чую. Но тут не чиняется. Ой-ой. Ну, такие почвары, мне здається, не вельми жахливые, просто крокодайлы, які ходять з яким-то световым мячом. Мне треба бежать, чтобы этот свет не попадал, не траплял по мне. Я не разумею, что это и как это працуе. А, ну это я гуки. Мои гуки и не мои. Я сховался, я утянёшку. Треба буде пробегчы, калі ён пройдзе ў ты бок. Пройшоў. А, ты просто туды-сюды ходишь. Ко мне куды? Ось я тут пынуўся и все, меня не бачно. Я... Незразумела. Незразумела. Танки Мерленд, як справы. Працуеш ці не? Так, яшчэ раз, тут есть чекпоинты. А, ну зразумела, не трэба глядзець гэтых монстраў. Трохи поглядишь, уже голова болит. Вот так вы там здолж друг за другом, так? Тягнетесь. Все, я побег. А, добрый вечер. Меня зараз забьют. Вы все троем бежите туды, у левый бок, потом у правый. Так мне треба трохи почекать, здається. Трохи почекать. Ты так само йдеш, я чекаю. Ну jeszcze хтось йде. Ох, марудно. Ну все, я его погнал. А, и там еще один. Так у вас там может без конца колькость? Вы там... Ну я у этого зараз почекаю. Алло. Не разумею, тут бесконций поезд. Куди тут? А, так яны навпрост йдуть, там респауняться. Я ж як-то шоу тут, или тут забаковано, може гэта не тут. Може, а, тут може указальник тут. А, мне сюди. Так, помираю тут незразумелая гульня. Мне здається, не вельмі якаясь якасная. Не здавалася тут. Може больше цікаве. Так я бегу. Не ты бок бежал.
Мы як эти агенты. Каб нас ніхто не бачыў, як ниндзя. Всё, вы меня не бачили, я вас не бачу, я просто бягу наперад. И мне трэба дзесьці схавацца. Незразумела. Незразумела. Яшчэ раз. Як гэта працуе? Можа просто не глядзець на них. Это якийсь-то японский стайл с этой парнурой головой. Уже просто не глядеть. А, ну вы бачите так, да? Чым была задумка автора? Не глядишь, просто проходишь тады. И все добро, и вот экзит. А крокодилы нейкие. А навошта? А, мы здобыли какие-то масленку, так? Маслица. На бутерброд, те это в машину. Все, ушли гэты монстры. Нема нікога. Калі нікога няма, гэта вельмі добра. Можна адпачыць. Это потому что ж дождь. Дождь скончыўся. Молнии нема, нічога не бачна. Далі нам адпачыць. Накіроўваемся да нашай тачылы. Так, тачыла зламалася. Усё зламалася. Мы взяли тулбокс, аккумулятор сел. Масла не хапае. Ці гэта бенз. Кіроўца не даглядзеў. Явно не даглядзеў. Добра, што у 5 братоў все гэта, все патрэбныя рэчы яны маюць. Вось нам яны аддалі. То і нават добра глядзіцца, бо калі было вельмі цёмна, тады нават не бачыў, куды ісці. Там вось якія-то вон сілуэты два. Хтосьці скраў нашу... Ну, вы зразумелі, што хтосьці скраў. Не вельмі добрыя людзі гэта зрабілі. Тамусьці яны крадуць нашу машыну. Так, я апынуўся застряў между дорог. Так, есть лес с деревьями, травой и грязь, которую я ненавиджу. Я повернулся, треба далеко идти. Отдайте мою гробаную все ж таки тачилу. Фініш акт перший, нічого собі, гэта що Сілксонг. Так перший, що есть. Як другі тады, да? І куди? Куди? Так. Левел дизайн пайшов. За тими шляхами нашими. І небачними стянами. Факер скрали машину, так, докладно. Я ведаю, як гэта перакладаць. Каб не забанілі. Мне здаецца, не забаняць. Глядае, што нашу машину разобрали і зрабілі з нее нейкі помнік. Навошта гэта было рабіць? Так, штосьці прабегла зараз. Я не побачыў.
Але мне што як-то не па сябе. Need to find another way. Добра, добра. Пайду вось гэтым шляхам. Press Ctrl to crouch. Ну вядома, вядома. А jump будзе? Jump не будзе. Что тут? Floor. Read. Эволюция нам запровадила шмат якіх-то як-то ахоўных механізмаў, так, у жывёл, каб памочь нам захаваць і абараняцца супраць хішнікаў. Што адбылася бы, калі б хішнікі былі аўтамабілямі? Гэта я не ведаю, што гэта было. Конечно, creatures, гэта species, гэта віды, якія адаптаваліся remarkably. Так, ну, вельмі шмат лору, я вельмі не хутка гэта распавяду тут. Дайце не хутка паглядзець. В общем, усё пра гэта, што тут нешта таемнічае адбываецца. Я видел трупы групы каля дарогі, якія ставаліся і паднімаліся у лесе і збеглі ў лес. Я не мог пабачыць сваім глазам, сказаў Пол. Гэты стары retired. Што, пенсія? Рэтайр. Які уладальнік рэстарану, так? Ну, щось адбываецца жахліве. Пойдзем далей. Так я перакладаю з англійскай мовы. Добры помнік. Добры помнік, так, вядома, вядома. Так, опять зноўку гэты левел дизайн пайшоў. Куды нам патрэбна далей? Хто яго ведае? Чаму лес? Чаму? Тут якая-то свалка. From my childhood. Это твои рэчы ўсе. I need to find the way to get through. Ну, трэба знайсці шлях, каб прайсці. Но не ведаеш, як так адбылося, што твои рэчы з твайго дзяцінства адбыліся тут. Куды? Я магу падняціся. Это я дыхаю так? Дыханне курильшчыка. Пойду до вогнішча. Пойду до вогнішча. Може там я штосьці знайду. Или гэта сейфпойнт. Монстры не падабаецца ім вогнішча, але тут можна залезці уверх сюды по гэтым. І што? Куды мне? Ну, это не сюды. Добра. Не ведаю навошта гэта вогнішча было зроблена, але ж ёсць які-то шлях сюды. Так, зноў я знайшоў. It brings the bank to pile of stuff. Ёсць які-то пайл, гэта што? Гэта тыя, куды кладуць, так? Вот эти вот. Што адбываецца? Я нічога не бачу. Я сляпы. Куды? О, я бачу. Тут якіся чужыя. Чужыя, якія мяне тут б'юць. Куды? Тут сюды? Ён п'е бензин? Бать, ты жорсткий. Need more oil. Need more oil. Добре, я бачу яшчэ один. Так, десантура, але я не бачу монстру. Я не бачу монстру, глядите. Оба, так, не тут. Тут я взял, так? Тут я взял, а здесь уже была еще одна канистра. Канистра где-то была. Я четко... А, ну коли я выходил, я бегаю в этот бок.
Пачука низ. А, вось яна. Да што гэта такое? Добра, што ў мяне бясконцае здароўе, што я магу атрымліваць дэмэдж, але ж я не паміраю дагэтуль. Need one last scan, откуда ты ведаешь? Что ты... А, что ты... А, ты хочешь подпалить это все? А откуда у тебя запалка? Запальнички, откуда у тебя? Ну, третий будет складано знайсці. Так, туды мы ходили. Куды мы яшчэ не ходили? Мы не ходили, можа, ў гэты бок. Жоўтая скрыня. Где ж ты? Без знайсці. Там заблокавана. Заблокавана. Ох, схавалі гэтую апошнюю. Так, глядзім. Ой, усе вочы. Глядзім ва ўсе вочы. Тут, мне здаецца, я знайшоў. Там, я, здаецца, знайшоў. Ну, дзесьці ў правым боку тады. Трэба шукаць. Можа, вогнішча я не доглядзеў. Ну, не. Можа, тут. Здесь не такая великая локация, как ховать что-то недзе. Либо я вочы долблюся, либо я не ведаю. Вы заўважылі? Где? Распрацоўшчык схаваў апошнюю скрыню. Апошнюю гэтую каністру. Трэба, можа, наверх залезці, каб было бачна. А, можа гэта... А, вось ты. Вось я сляпая. Сляпая муха. Толькі было шчасце. Было шчасце, ну мы... А, ну добра, што два уже тут. Мы ведаем, дзе трэцяе. Пагналі. Сантура. Тут ходзяць монстры, але ж не бачу, просто вот яны меня цюкаюць, але ж нават і невядома, як яны выглядаюць, што яны робяць. Так, ну вось бачу чужых. Ці гэтыя перавозчыкі з атакаў титану. Толькі раз а шо вы таксама можете на гэтыя бегчы, так? Не трэба, я амаль што дабег. Так, ну мы здзейснілі. Здесь так я ўсё жох датла і тушкі і дрэвы лицезрелі гэты момант і запаміналі. А так я могу ісці далей, не думая, каб забыць гэта ўсё там было, так? Здаецца, апошняе. І куды? Ну, можна было наўпрост, мне здаецца, залезці, это пралезці, але ж чамусьці ты это ўсё спаліў. Ну, гэта твоя... Твой выбор, твоё жыццё. Што гэта? Я не ведаю, што может бомбане. А, гэта адчыняе брамы. А, тут яшчэ есть яшчэ таймер. І што рабіць? Бегчы?
Ну, зноў гэтыя монстры, тут, мне здаецца, іх больш дакладна бачна. Вижу хвасцяру. Хвасцяру бачна, галавы не вельмі. Можа без галовы. Так, бачна якую-то нататку. Нататка. Гэта прывлекло маё внимание. І ўсё. Так, вельмі складана прачытаць, не вельмі зразумела. Панорама Молс, инкризинг. В общем, какие-то тут нотатки про эту всю зону. Робится. Кто прочитал, тот перевел. Кто не прочитал, мне здається, мы много чего не згубили. Мою ташку, мне здається, забрали гэтыя монстры. Ой, добрый день. Пробачьте. Так, я повинен поспеть. Повинен поспеть пройти раз брамы, пробегши. Так, я поспел. Зразумела. Зразумела, что тут нам каюк. Но я бачу, что тут есть какие-то бочки подсвеченные. Гэта означае, мне не вельмі зразумела. Ну, можа прабягуся туды. Улюбленной кнопки Йо няма. А тут есть гэты рычажок. Так, я натисну на яго. І он... А, гэта сіні. А, сіні і чырвоны. Зразумела. Будзе добра, здаецца, на першы бяжаць на чырвоны, потом на сіні, ён бліжэй, так? Ці як? Добра, можна бегчы да чырвонай пачатку. Моцны паркур тут. А з якога боку ісці? Ну, довольно долго это працоўвае, там у нас буде час. Побег я побег. Не пужаюць, не чапляюць. З імі мы пагутарылі, все добра. Ну, трохи тут бадзяюцца. Ой-ой. Ну все, я погнал. Все? Где мы? Мы на дороге Uno No Way. Silent Hill. Версия уже не F, а якая там? J? J это не J, это может G. G, так? Я дойшов. Бог дойшов. Де дойшов? Хто його ведає? Не могли бы вы меня выпустить отсюль? А, сюда можем мне. Десантура.
Ну, калі без такой высоты прыгаў, мне здаецца, ўжо б без ног можна было астацца, але ж ён алдыбае далей. Так, ну здаецца, дакладна не туды. Пройдзем наперад. Бачу ліхтарыкі, бачу свет. Тут учора былі от гульні, от учора было цікаво, а сёння якая-то ось лухта. Это які-то проект, мне здаецца, так? Ще й гроші просять. Ну, я не ведаю, може кому-то падабаецца, може атмосфера реально жахлівая, пишите ў чат. Ці ёсць у вас станоўчыя эмоцыі, у мяне чамусьці пакуль не зусім. Але я такі сабе крытык. Так, ну мы прыйшлі зноў на паркоўку. Адчыняем дзверы гэтага, ну, кажа, што вот эти подсказки, да, куды. Ну, нічога не бачна. О, ак другі вельмі хутка завяршыўся. Ну, здаецца, што трэба яшчэ ак трэці. З нашай машыны чамусьці зрабілі якуюсь what have done to my car. Ну, я таксама пытаюся тут. Нам трэба заваліць, а як же машына? Ну да, здаецца, наши колёсы. Тут ёсць хтосьці, так бачу монстраў. Тут будзе, наверное, две групы монстраў, так? Трэба ж у трэцям акце на максімалках всё рабіць. Так, тут крауч. Крауч. Монстры бадзяюцца, тут одни група монстров, другая група монстров. Мы просто бяжим с усіх ног. Задыхаемся, тому что мы курим по 2 пачки в день. Так, до меня ідзе собака сутулая. Не сутулая, але собака, не собака. Будем браджаць собак. Так, бяжим сюды. Хтосьці даў нам пензеля. Але ж я захаваў трохи стаміны. Не трэба, не трэба. Як толькі мне дадуць яшчэ... Так, куды мы бегли? Тут ямка яшчэ ёсць. І там, мне здаецца, поле. А што? А ўсё так? Всё? А, не всё. Хацеў забайціць, але ж яны не вельмі. Добра, і шо тут мы? Бульбу не посадили. Может, посадили, все собрали. Вот это чернозем. Даецца. Может, не чернозем, а мы кудысьці ідзем. Наўпрост. Распалі. Беларуская классика. Может, гэта кратер якийсь, але ж... А, я щось бачу, там якийсь бункер. Назіраем наваколле. Ну, вельмі небяспечна, калі ў полі ты ідзеш, маланка можа тебе забіць. Я не памятаю, як там на гэтых уроках уже як себе трэба паводзіць, ці класціся ў траву, ці трэба да якіх-то дрэў
Але ж не самых высокіх, так мне здаецца, але ж я не ведаю. Не паўтараць гэтага у рэальным жыцці, сапраўдна. Так, і зноwu тут цемра, чога не бачна. У гэтым странным сне было 2 смерці, і каждая была закончена у цикле, расцикл. В центре был свет Made Manifest, який, я не ведаю, зрабіў, указаў мне путь. Made Manifest, можа у гэтым якийсь маніфест. Можа гэта не перакладаецца так? Так, ну бяжым. Бяжым праз level design, праз гэтыя шляхі. І дадаткова ёсць бензавы, каб мы не згубіліся гэты шлях. Гэтая паласа. Сама ліхтарыкі. Здаецца, у гэты бок. І вось мы тут. Сярод гэтых, да, рэчаў, якія мы спалілі, мы адчыняем наш гэты бокс. Здаецца, таксама дзіцячы, як у нас, дыван, так? Дыван. Ну, здаецца, гэта не наша машина, але ж так, мы ўжо праз машину ідзем. Так, гэта якісь такое святло нас маніць. Не одна машина, тут шмат машин. Так, это якийсь там мост. Бежи за нами. А я думала, сова. Гэта святло, гэта машина, гэта монстр. Ой, маці. Что такі хуткі? Может, ты павінен меня поймать, потому что ты бежишь хутчэй за мяне. Зачиняй хутчэй. Где-то мы перемогли. Мы перемогли. Что хотел сказать гэтым аўтарам, невядома. Пусть гэта будзе на ваш взор. И тут открытая концовка. Добрый день. Добрый день, вы уже вышли, так? Подыхать свежим поветром. А як мне тут это? У меня не такая великая стамина. Нас забіў не гэты чэлік, а якийсь там монстр, з якім мы бадзяліся ў першы раз. Что мне трэба рабіць? У меня не вельмі шмат стаміны, мне трэба дзесь схавацца, здаецца. Але я не разумею, тому что толькі один. Я пагнаў. Ты меня не бачыў. Я на тебя глядзеў, я вот у гэты бок. Ну хрен. Трэба нават было не спрабаваць. Нават было просто бяжаць. З усіх ног, можа быць, вот тут у гэты закуток. Все, так. Такі уже. А куды ты? Там нема куды ісці. А мне куды?
А, ты яшчэ гэта там абыходзіш. Ты разумны. Босс. Матка босс. Ну, такие. Не жахливы, не жахливы. Мы вышли куда-то на... О, здорово. Нет, ну тогда. Только бегчи. I need to get, что тебе потребно. Опа. Away from here, а куди? Треба до заправки у повітрі, так? Що? Що робити? А, я взяв. Я взяв, але ж мне щось гэта не падабаецца. Куди бежать, що робити? Атрымаў люлей. Добра. Былі гульні у дзяцінстве, дзе ось было там, так і ў Тетрісе, мне здаецца, была гульня, де патрэбна наўпрост ісці наперад, і ось было две такія дорожкі, і ты блакавалі гэтыя дорожкі якісь блоки, так? Так, я ніколі не выбіраў каб быць из стали, так? Build of Steel. У цемры, і я нічога не бачыў, only one left. У сером мире есть тільки дорога, здається, там было так. Уж є тут дринк, навошта ты что? А, гэта паскарае? Чого собі? Уже є машина? Так, ну здається, гульня нам додає новий якийсь гэты думку про те, що може гэта все-таки має сенс якийсь. Як гульня називалась? Автокризис, автомобільний кризис, так? Можна яшчэ? Ой, гэта мне паскорило. Ну все, гэта тая гульня, як про яку я распавядаў. Трэба не трапляць на блокі. Гонім хутчэй сапраўднага самаката. Так, гэта я цябе ўзяў. А што гэта таке? Добываецца. З левого боку мне торчыць. Ну потрапіў ты, ну і потрапіў. Ой. Было близко. Все, я рухаюсь, все худшей. Може я трансформер, може это отсылка до трансформера. Так, ну опошня, здається, так? Ой, это было тяжко зловить гэта будет. А ці могу я на их каким чином налетать? О, так я могу. Все, я уже тут. Ну что, кто теперь господар дороги? Все, можно нават не хваляваться. Ну все, наш фініш акт 3 на Escape the Nightmare. 3 акты. Гэта сапраўдная перамога, нават усё ў сонку была. А, і вось мы рухаемся зноў. А, мы тут госці збілі. Так, трэба гэта ўсё скласці у галаве. Тады гэта гульня пра тое, што як мы
збілі якую-то жанчыну, і мы пакутваем, і мы ўсё роўна п'ем масла. Можа, гэта была і прычына, чамусьці мы не заўважылі, калі была не вельмі добрае надвор'е, але здаецца, калі мы збілі, мы паглядзелі, што гэта монстр. Штосьці гэта тут ёсць. Усё ж такі ёсць якісьці сэнс. Аўтар хацеў нас данесці. Пабло Малрида, ну, добры праект, здаецца, што шмат усякай графікі, ёсць монстры, ёсць павестваванне, гісторыя, графікал асетс, матэрыял бар Мартин Мілс. Ну, гэта, здаецца, такія фрышныя, так, асеты. Sound Library by Pixabay, там мы ведаем такую. Тэставальнікі, тэсціроўшчыкі таксама, так, былі. Ну, вядома, мы любім такое, мы падтрымліваем інды-распрацоўшчыкаў. Ну, дзякуй вялікі. Я не ведаю, падабалася ли вам. У мяне такія пачуцці розныя, змешаныя, так. І вось гэта зноўку пайшло. Добра, гэта згулялі на Unreal Engine, вядома, было цікава паглядзець. Зараз будзем глядзець, што ў нас ёсць яшчэ нашым. Ёсць дэмка на бацьку, давайте паглядзім. Не на таго бацьку, якога вы, мабыць, падумалі, але ж давайте паспрабуем паглядзець дэмку, можа яна будзе якасная ці не. Так, трэба на OBS, наш OBS. Вывесці гэтую гульню. Так, Steam Father. Так, паглядзім, будзеце бачна тут ці не. Так, а што, не бачна? Алло, там чорны экран. Ну-ка, хутенька. Не. Скажите, вам бачна ці не? Можа, вот так яшчэ. Тут нема нават... ёсць дисплей. Exclusive 600... О? Так, весін. Включены. Ну, так лепей, здаецца, так? Нейкі Jesús. Так. Ну, гэта бацька, мне здаецца. Гэта папка. Ну, давайте паглядзім. Таксама по дисплею Full Screen Maximized Window. Можна перанесці. Гэта вельмі добра, потому што той гульні не было такіх файных опцый. Я это сцягнуў. Full Screen Window. Оп. Красавчыкі. Ну, нават якасная дэмка. Так. Здаецца, контент будзе трапляць. Ну, New Game клічым, што у нас там ёсць. Full of sin and terror seized me heart. And I said, I shall not put my wife and my children to taste this accursed fruit, for it brings naught but ruin and the perdition of the soul. Ну, які-то релігійні речі він каже, що там
про душу, про сям'ю. Before we left the cities, to seek a pure land, where the voices of temptation are silent, where the snares of the great beast are absent. Now we dwell in godliness, in labor, and in the fear of the Lord, far from the wicked world, which shall perish in the fire of his wrath. Ну, яны увогуле жывуць як адшельнікі, мне здаецца, далёка, і яны моляцца Богу і як-то падзякуюць Богу такім чынам. Ну, па графону вельмі кульна, здаецца. Робіш? Что? Так это я, батька, так? Потому что тут маці, тут дачка, тут сынуля. Зараз мы будем читать. Читаешь что-то, да? Молитву и наш бродкаст. А я уже читаю? Не. Talk to your family. Пробачьте. Джонах, Абигейл, Табита. Будем зараз. You took away from the world. How long must we keep pretending that is our home? Так, ну, яны отошли ад всього мира, і як доўга яны павінны сопротивляться гэта з нашим домом, так? Все? Все, что ты кажешь? Ты казаў, что я вырасту моцным, але сейчас я вельмі адзінок і ў цемры. Заўсёды адзінок. Прабач, сынку. Ты не батька, ты Джейл. Это ты, які у тюрме, да? Як-то назиральник, так, у закратах. Мы не твои... Тут які-то бунт адбываецца. Я зараз ведаю лепш гэты сусвета, вы мне тут гэта кажаце. І ты не наш бог, так? Вось вы такі непадзякаваныя людзі, моя сям'я. Што мне рабіць? Close the door. Добра, зараз мы с імі будем файт рабіць. Хацеў я сказаць аб гэтым прачці скриптурс. Здурнелі, што ли? Так, мой лорд, ты абярыў мяне маім лідарам маёй сям'і. Ты даў мне сілу, каб накіраваць іх далёка ад гэтага мира лжы і грэха. Я не сумняваюся, калі другія адвяртаюцца ад мяне, так? Я не флінч, калі цемрата вакол нас. Олёл. Ты за мной, и я с тобой. Мои словы, гэта твои проходят праз цябе. Моя рука, гэта твой меч. Блин, надо было хутка читать. Я не такі хуткі. Так, ну мы ведаем, что вы соўсе скардзіся на мяне, что я дурны батька. Чого не разумею, але ж глядзіце, у нас тут ёсць д'ябал, які нас можа... Чаму там... там, наверное, 3 фейсы, гэта ваши фейсы, добра. Да, хутенько читаем, мы разумелі, што мы тебе пакланяемся, жмем гэты спейсбар. Памілуй нас, пашкадуй. Так, я отец, я хранитель. И так будет. Аминь. Ну, все, батька все порішав.
Так, ну гэта быў маленькі Кандрацій. У нас цыбуля висят, сушится. Sit down at the table. At the table. А что вы тут наварили? А где хлеб? Добро. Так, на твоем лице тревога, что тебе зноў шмары сніліся. Такі нонсенс слухаць ты что, абузер? Мы должны подяковать нашему лорду. Давайте помолимся, чтобы он не вернул свой фейс, свой твар от нас. Так, зима близко. Нам треба нарубить дров. Так, ты, сын, допоможешь мне. Так, мы пойдем в лес. Так, Якоб вельми, Джонат вельми малы, каб ісці в лес. Настоящий мужик не должен, не повинен бояться природы. Я все подрыхтовал. У меня есть этот чоппер, ну, якийсь там клинок, топор. Мы все-таки пойдем у двоих. Так было бы лепше, калі б зусім не ішоў отец. Там говорит, штосьці адбываецца. Так, мы абузеры, мы кулаком баснули по столу. Вы думаете, что я ничего не могу рабіць, idleness, так? Finish your meal and get to work on the dishes. Так, і помыйте, каже, собой посуду. Вось ты які чварны батька, такі уже абузер. Мы таких не любим. Так, ну мы живем у лесе. Мы живем у лесе, вокруг дрэвы. Что тут? Пшеницу садим. Джонатан, бяры топор, пойдем зараз. В общем, мы должны подяковать Богу, и нам Бог повелить. Так, гляди, як треба тримати секеру. Ось, гляди. И шо? Кого бить? Ось я тут кладу, ось я чопаю поленце. А ось ти тепер поспробуй. Треба яшчэ ноги развесці. Добра, ты развёл. Ну, можна яшчэ болей. Я это ведаю, як гэта рабіць. Я што з вёскі прыйшоў. Да ты цалкам... Што ж ты на дзе паловы? Ты на чатвярэнкі. Сам аж... Ну, ты машина. Так, give your daughter some guidance. Да, мы у всех справах майстары. Эбигейл. Так, Абигейл, мы не кажем, что было у лесе. Ты ведаешь, так, батька, прабач мне, что я эту тему узнесла. Толькі Бог можа нас прабачыць. Скончывай тут и иди до хаты, как подготовиться к молебени, так? Так, check on your son works. Ну, он вообще молодчик. Он такие... Ты... Этот... Секера застряла, так? That's all, yes, father, I thought. Ты що, тут мокаєш, більш сина свого? How well do you think this will burn?
В общем, ён тут говорит, что он дрэнна зрабіў. Так, ну мы тут яго як абузеры чмарым. Дапамагі сваёй маці. Может, ты для неё будешь полезна, а поленца рубить ты не можешь, так? Куди мне далей? Is the god into the pen. Так, калі ласка. Куди ви все йдете? Так, вони йдуть куди потрібно. І що? Ми чекаємо їх і зачиняємо дверці, так? У нас тільки три козлика. Мы ж только ж ели, уже только можно есть. Так, Бог дал страх зверам. Опять какие-то религиозные речи он каже. И он ж нечто убачив, а нам не показывает. Go to hell, you can break my fate. Он убачив, може бути Діабло, так? Зауважили что-нибудь? Його не бачу. Вельми темно что тут. А, ну вось. Это что? Это наш ложек. Так, таким чином з жонкою мы не спим. Тут яшчэ ложек. Может для детей. А дзе усе? Мне здаецца, я спадзяюся, што зараз яны там будуць якийсь рытуал рабіць і мяне захочуць забіць, таму што я такі дрэнны. Бацька, што гэта? Это чырвоная нить. А што гэта вы? Такі у рубашечки, у платье, сукенках. Ще й камера тут. Какой-то репортаж буде. Добрый вечер, ladies and gentlemen. Добро... How to ruin your family. Ну, мне так здається, так, это передача про нашого батьку. Каліб. Amenities. Lover of comfort without amenities. Все, над нами будут смеяться, так? И жартовать. Куди він взяв свою землю? У якую-то дупу, далеко от цивилизации, да, и давайте насмехаться, что он зрабіў, гэта религиозный фанатик. Каліб, скажи мне, гэта было тяжко вырашыць, увести кудысьці. Давайте спытаем наших гостей. Так, ён вырашае все за нас. Такі дрэнны, давайте тут на гэтай перадачы будем крычаць фу.
тебе не сподобается, или ты ненавидишь теплую ванну с свежими, як так это, з рэчамі харчавання, і ты рашыў зрабіць свой персанальны ад для сваёй сям'і і для сябе, для сваёй сям'і. Ён кляўся, што гэта быў рай, так? Давайте спытаем аудиенцию. Хотели бы вы жить у раю на земле или на галоўным развлекальным Frozen God Cakes? Это замороженные козлины пироги. И шо? Как это? И наш финальный вопрос. Worth it, так? Ці... Правду, говорить, правду нам треба. Остался один и упал в бездну. Ну, добре. Так, які-то жахлівий стенч. Стенч я не ведаю. Ну, за падзеі так адбыліся. Забіта. Зноў ён тут гаворыць, што не прыбраліся, вельмі плохі запах у хаце. Так, сын быў вельмі расчараваны і вельмі шмат плакаў. Маці нас кажа, што мы вар'яты, не трэба быць такім. А я ўсё злавіўся, он толькі дзіця. Мяне там адпраўляў бацька кудысьці, там я не ведаю, там суровыя ўсе гэтыя рэчы, я пагавару з ім как бацька з сынам. Дзякуй, Калеб. Зараз мы зноў будзем чмарыць сынулю. Так, папка, я вывучыў гэты урок, как ты сказаў. Всё, я тут зрабіў імпрувменты. Гэта не дасягненне, гэта служэнне. Так, што ты хочаш мне спытаць? Ці маглі бы мы завесці сабаку? Ён мог бы ахаваць хатку, я за ним бы прыбіраў. Честно, сапраўдна так, честно. Так, у меня быў сябар. Да, сынку, собака не можа быць тваім сябрам, гэта жывёла, она не мае душы, ты нічога не навучыўся, я знаю, але ж возьми ручку і чакай меня тут. It's time to find the knife, ты шо? Жаншина, где нож? Так, мы злуемся, что не кудысьці нож пропал. Маці боится, что мы возьмемся за нож и тут у всех порышаем. Вядома. Яблочко. Так, ну выглядае як Адам и Ева тут. Это все религиозные штуки. Может, ты ведаешь, где... А, вот у тебя нож, так? Ну. Зашить трэба все ножи? Так, ну это не жаночая праца.
Абузер. Якийсь це абузер. Якийсь це абузер, ми отримаємо за наше ГТ ставлення. А що ГТ? Земля тут уже ламається, чи що? Что, мы будем забивать козу? А что мы будем вести? А, или ты будешь забивать? Так, отвернитесь, если не глядите. Это какие-то тут жахливые сцены. Чего ты боишься, сын? Стесняешься? Так, это козел, и он козлик, и он нічого не разумее, просто жывёла хіноўся, ён не ведае страху лорда, гэтага бога і всякага грэха, так просто яго забей. Ты что, будешь жанчынай, якая будзе хавацца за дзвярмі? Ты бацьку заб'еш, так? Так, пайшлі абразы. Якім ты ўсё ж таки мужчынам вырасціш? Jesus Christ. Jesus Christ. Зараз тут всіх падшикаю. Не трэба, можа я не буду гэтага рабіць. Не кажу, што рабіць, але я магу, может, не па скрыпту пайсці. Можа жонку забіць. Ну добра. Вярніцеся. А, тут нічога не паказваюць. Jonathan сядзіць, трасяцца, explain to your son what he did wrong. Ой, трэба правесці у цемры, чтобы нічога не баяцца, так? Ну гэта наказанне. Туалет? Сарайчик. Так, начинаем дверь, не? Идем. Пати. Женщина забье. На 100%. А, это, может быть, доча, не? Или доча спить. А мне что? Lock the door with a bolt. А, еще и... Так, я куда-то отбег. Зараз я не знайду, где я его... где я его замацовал. Какие болты? А, это ось. Так, батя, не оставляй меня. Ты молись всем сердцем и выполнить. Молись Богу. Плачь, молись. Отец. Папуля. Папуля, кто-то есть тут. Поможи, да поможи. Чому ти нічого не кажеш, то батька начал хвалюватися, що відбувається. Так, и он не мог куда-нибудь как-то пропасть. И он где ховається, так? А куда здесь ховається? А, не веду, где ховається. Може у сарайчику? Ох, не бачу, може домой побіг. Где Джонах?
Ён быў наказаны, і я яго не выпусціў. Так, ідзі, ложыся. Ён вывучыць свой урок заўтра, к заўтраму. Ну, гэта тыпічная рэлігіёзная, мне здаецца, сям'я. Такіх зараз шмат, усе ў лесе хаваюцца, моляцца Богу, як у сорцастаянні, можа таксама ёсць якая-то абшчына. Так, гэта зноў нам сніцца якийсь-то сон. Сынку, куды ты бяжыш? Пачакай. Пачакай мяне. Гэта пастка. Пастка ў сне. Каб разумець, што ты дрэнны чалавек. Здаецца, гэта не дэмка, гэта сапраўдная гульня ўжо. Ну да, бацька месяца, бацька года. Ты ведаеш, што ядзяць твае дзеці? Так, яны ядзяць мяса, я накарміў іх, як ты прасіў. Ты нас вучыў, так ли ты нас вучыў есці гэтае свежае мяса, так? Баця. Так, які-то ёсць чус, так? А другі ёсць чус? Нема, так? Ну, добра. Так, цяпер я за главнага. Трымай, как корону кажуць. Так, это какая-то корона, якая с шипами. И у нас потекла кроў. Добрый вечер. Як вам спалося, як дзіцяці? Чаму дачка яшчэ спіць? Цыбулькі, это грибы, не? Может, грибы? Мне здалося цыбулька. Пойду погляджу, где гэты малец. Чаму ён такі непаслухмяны? Гэта отсылка до Адама и Евы, мне здаецца, рэлігіёзна, тому що яблоко висіць. А у які бок? У які бок мы ходили тады? Мы ходили сюды. Дзесьці, можа, за... Не тут. Не памятаю. Была такая невеличкая будыначка. Такая хатка. А, ось тут. Так он тут был. Go to the woods. Я все время запамятую, что у нас есть таски. Put the camouflage away. Потому что машины еще есть. Мы еще такие сапраўдныя религиозные робим рэчы, а потом едем в Макдональдс, так? На своем карсе. И что там у нас в багажнику? Чаму тебе бы не оставить нас одних? Чаму ты вмешиваешься в наше жыццё, так? Забяры іх ад мяне. Ты забярэш іх ад мяне і... Хто ты такой, ты ведаеш?
Заткніся, 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 ты нічого не разумееш, гэта ради нашага ну, гэтага благасастаяння. Мне здаецца, што там какая-то будет рэч, якая наогул там, я не ведаю, там журналы ці не знаю, Джек Дэниелс ён. А, там якийсь-то трупешник. I don't care, мне... Ну, мне як-то все роўна. Так ён забіў кагосьці і потым, каб не... Всё? Ну, такая вось дэмка, здаецца, он кагосьці забіў і з'ехаў з глузду, і ради того, каб не прымаць пакаранне, ён увез сваю сям'ю, і зараз яны як-то вот жывуць у гэтым сэнсе рэлігіозным. Ён усім все запрашчае, ён такі весь аб'юзер. Вось такая гульня, я не ведаю, падабалася вам ці не, але ж дэмка, мне здаецца, даволі якасная. Паглядзім, што будзе, можа, калі выйдзе сапраўдная гульня, там ужо не як дэмка. Так, здаецца, на гэтым пакуль усё, і можа паглядзім яшчэ адну, пока час дазваляе. Можа быць, хуценька паглядзім апошнюю на сёння. На сёння у нас ёсць таксама, я не ведаю, насколькі яна вялікая і амаль насколькі яна якасная. Fragments of Dread. Fragments of Dread. Давайте поглядим. Так, і зноwu гэта на Unreal Engine. Трэба гэта вывести. Ось, так, гэта гульня, ці магу ли я зноўку зрабіць гэты change? Щось не працює тут. Не працюють сеттинги. Так, тоді треба перевести до OBS. Куди? Так, у гэта время мне было 17 гадоў, і я падгатаўлюся да універсітэта да ўступоўчых экзаменаў. Шо? Space? Моя маці і баця уехалі на павячэраць і адпразнаваць іх гадаўшчыну, іх спаткання, спаткання, так, свадьбы. І моя бабуля прыйшла да мяне глядзець. По крайней меры, я гэта так лічыў. Гэта так адбудзецца, так? Лука. Ну, или это Люся. Ну, это хутка. Что там было? Не прочитал. Так, это что? Это наше место? Это наше место тут. Зараз поглядим, что тут у нас. Лампочка на F отчинять двери. Так, это, здається, мой батя. Так, это яшчэ что у нас тут? Выгляд на вулицу. Что? Что на F было? Что? А, зачинить гэтыя дзверы.
Добре, даволі так не вельмі бачна зараз. Так, у баці ёсць якія-то інструменты тут, то есть топор, молоток. Господарство вядзе. Гаспадарку вядзе, трэба. Тут вельмі смешны сабака. Уже собака распрацоўшчыка. Гэта ванная комната, так, куды далей. Нічога не бачу, буду ісці у адваротку. Не? Куды? Гэта ванна. А куды? А, то там на выход на вуліцу. Дзе? Грэнма, Hello, Sweetheart. Ну, гэта было не вельмі. Next Space. Так, бабуль, ты меня напужала. Прабач, гэта Sweetheart перевести. Ну, гэта унучек. Так, унучек, я не хотела тебя напужать. Это добра, бабуль. Мои уже гэтыя продкі ў стакане, яны уехали, так, яны уехали. Есть что-нибудь поесть? Я принесла тебе твою улюбленную пиццу. Дякую, Грэнма. Welcome. Я не могу знайсці ТВ ремоут. Можешь ли ты принести его до мяне? Конечно, бабуль. Я зараз пулей. Мне цікава, дзе мы гэты ремоут маці, дзе яго пакінула. Але ж я бачыў там гэта што телефон у нас быў у нашай комнаце. Вось тут што вот ляжыць, гэта телефон, гэта не ремоут. Пабачце. Ну да ўніз. Тады будзем глядзець унізе, што тут адбываецца. Отчиняйте двери. А, так вось он ляжыць. Бабуль, ты что, сляпая? Вось он. Так, мне бы следовало что-нибудь съесть. Ну, давай съедим бананчик и яблочко. У нас нема холодоса, здаецца. Гэта не бачили гэта? Уже можно, так, на конику нашу прийти. Так, а тут есть пицца. Так, ну мы ставили пиццу. Было вельмі вкусно, смачно. Так, и ідем на прысть гранит навуки. Да? Так, займаемся своими справами. И у 23:30 нам трэба уже укласціся спадки. Так, я вельмі тут устал, летмічек, что ему летмічек, я не заўважыў. Може ему трэба помыться. Винишка стоит. Где bedroom? Нет, тут правильно. Можно проведать Грэнму. Бабуль. Ты мыешься, дитине? Я не заўважу, что там трэба рабіць. Немцы не будем. Так, двери зачиним. Не, можно я выйду?
Зачнем так. А тут что еще? Еще похавать может? Хлеб порезать? Не. Не, зрозумел, может подыхать? Нет. Покурить. А, ну Грэмну проведать. Грэмма. Так, Грэмна, я иду спать. Тебе что-нибудь потребно? Не, внучок. Может ты толькі взять мусор, калі ты до таго ты калі пойдзеш спаць, і ён вельмі смярдзіць. Добра, бабуль, можа гэта не мусор, можа гэта ты. Я возьму все-таки мусор. Добра. Добра. Так, сейчас я выкину мусор и вернуся хутенько. Где мусор твой? На кухне, случайно. Чиня идет. И смердить. А, вот он тут. Лежит на Е. Мы взяли кибок сюда. О, ружа. Какая ружа у нас? Минималистичная, приватная. А куда? Где сметник? Так, сметник, здаецца, павінен быць дзесьці уздоўж, можа бы, вуліцы, можа быць. Але ён не тут. Там звычайна ў такіх дамах маленькіх можна паглядзець, і яны яго заставляюць у дзесьці на вуліцы. А, тут сцяна. Ну, добра. А шо? Можно просто кинуть. И не кидается. Где мусорный контейнер? Сметник. Покажись. Так, лаўца, гэта аўтамабілі, нашы суседы тут. А, ну вось, бачу, звычайна тут. Что гэта мы выкинули? Так, а я не ведаю, які наш. О, привет, вітанки Лука. Що за Дерек? Hello, містер Дерек. Вітанки. Чому ти так поздно гуляєш тут? Да я выбрасывал всім смецце і уже накіровався до хати. Так, я бачу, что твои сородичи, яны покинулись, уехали с хаты, и я... мне здаецца, ты дома один. Не забывай зачинять свою хатку. Я не один, мистер Дерек, у меня еще бабуля, там она глядит за мной. Твоя бабуля? Да, моя бабуля. У любым выпадку иди до хаты, это вельмі поздно. Да, окей, до good night, до побачення. Ну все. Так, мне вельмі, я вельмі жадаю паспаці, і ось я там гляджу, бабуля глядзіць. Не так? Бабуля мне чакае, бабуля, ты найлепшая в гэтым свеце, бабуль. Ты ж толькі што была тут. Уже все, ты уже идешь до... У меня нет ни бабули? Это не бабуля, так мне... Или бабули у нас не было? Да, мистер Дерек так почесал свою потелицу, что мне здаецца, что у нас бабули-то не было ніколі. Як тады нас? Цікаво. Цікаво, куды сюды? Все. Будем отпочивать. Отпочнули буквально 13 хвилин. Так, звоните мобильник, сейчас нам батя скажет, что бабуля придет завтра. Вангую. Так, это мамуля. Мамуля мати. Мати. Лука, ты уже, говоришь, спишь? Да, мам, я только поднялся, как взять телефон. Так, прости, сынку, все нормально. Так, мы останемся у отелю и приедем завтра. Зачини свою дверь и кладись. Я принесу тебе твою любимую пиццу завтра. Добро, мамка, дякую тебе великий.
Так, мне нужно пописать. Мне треба базрум. Бабуля, реактивная бабуля. Так, ты ще не у кровати, с кем ты размаўлял? Это моя мать звонила, бабуль. Буль-буль. Яна прыедзе заўтра. Яна казала мне аб гэтым. Так, ідзі тады у кровать, вельмі ўжо позна. Мне трэба схадзіць у кровать после того, як я схожу у ванную. Добрай ночы, бабуль. Бабуля нас пужает, то есть все, як-то вельмі хутка рухаецца. Але ж мы не падаемся вось гэтым усім намаганнем нас напужаць. Адчыняй. Так, ну мы ж не ў ванну будем пікаць. Робім свае справы. Чайна. Ладно. Здаецца, гэта быў самая доўгая за гэты залаты дождж. Так, што ён казаў? Всё ўжо, тады ўжо трэба класціся спаць. Класціся спаць, бяжым. Путенька, каб нас ніхто тут за наши... Так, это не так, не той покой. Наш покой. Спим целых 1,5 годины. Мог прийсці ў гэты час. Ну я не ведаю, можа гэта так піцерыя. Можа містер Дерек забыў. І успомніў. Трэба паглядзець праз гэта. Мы зачынілі дзвер, мы не зачынілі дзвер. Было зачыніць. А хто там? Да не грукайце, я хацеў паглядзець. Бабуль, а что ты не отчиняешь? Ты глухая. Чаго? А гэта якийсь катафалк. Нет, что было. Бабуль, ты гэта что? Чё не спишь? Двери все разъюшили, тут не зачиняется. Так, включить мой телефон. Какая комната это? Зачинять. Покой. Так, ну маті звонить, маті здається про гэтую про пачку нам распавядзе. Лука, чаму ты робіш, что ты робіш не дома, так, у гэты час? Откуда ты даведалася, что я выходзіў? Гэта мистер Дерек позвонил мне и сказал, что ты вышел наружу. Так, я маці позвонил. А, хтось позвонил, и я вышел, так? Ну, але ж гэта было вельмі какие-то странные рэчы адбываліся. Я увидел гэты кофін и, ну, супраць нашай дзверы. Чым ты кажаш? Ніякага кофіна не было. Я не ведаю маці, моя бабуля не была побач. Мне вельмі страшно. Твоя бабуля? Лука, твоя бабуля-то померла там 5 гадоў таму. Ты с тобой все в порядку? Что ты маешь на увазе? То была гэтая женщина у нашей хаце. Маці,
Распавядзі мне вельмі жахліва. Так, тебе патрэбна our room, closet, хутенька схавацца. Я нічога не бачу. Где? А, не патрапіў. Які клозет? У гэты? Добра. Я ў клозеце ці не? Як зачыніць? Не бачу. Я гляжу праз сцены ці што? Буль-буль-бабуль. О-о. Що далей? Як він тебе допоможе, містер Дерек? Ой. А можна я ще где-нибудь сховаюся? Може потелефонувати йому, містеру Дереку? Я не маю його телефон? А, ти маєш на увазі, що мені потрібно вийти і побігти до містера Дерека, так? О-о. R. Ну я бачу, що там Гренма стоїть. Що мені робити? Ой, які-то. О, бабуля тут стоїть. Бабуль. А, мені гэтый мир не треба, так? Добре, розуміло. Так, куди? Потом на R. Бабуля мене не чапала. Бабуль, не чапай. Мы с тобой добре гуляли. Опана. Так, що тут? Як тут? Як мне вийти? Так, мені потрібно вийти. Ну, це цікава механіка. Так, я тебе бачу, а тут що може ёсть? Он відчиняється? А, ось тут вихід. Добре. Так, я пройшов на кухоньку. Я на кухоньку пройшов, і що? Один. Хлебушек взять, не? А, от зараз сюди можна потрапити. Так, я прийшов, а тут що там? Ех. Так, у гэтым баку сюды можа ў ванну пайсці. Бабуль при вітанкі бабуль. Так, униз. Что это? Кот? Не зразумела, куди йти. Так, тут за баклана. Баклана. Треба щось взяти. Треба так. F. F стиралку. Так, ну не зразумел, що тут треба робити. Пакуль што. Тут зачинено, ну, тут здається по гэтаму геймдизайну нам сюди потрібно було, але навошта? Пакуль невідомо. Пакуль невідомо. Ще раз сюди пойдем. Ой, тут фотка, тут жахливая картинка. Так а что? Який план?
Добре. Ідем яшчэ раз сюды. Там заблокаван. Идем сюды. Тут что? Тут у нас... Сюды можно пройти у любые комнаты, так? А праз дверь. Сейчас в окно може. А, ну где-то есть код. Где-то есть код, и вось лічбы тут написаны. А я где гэта... Что гэта? Камин. А где гэта куды выводить? Телевизор? Не. Я не бачу гэтага сейфу. Это котка. Може на кухне. На кухне есть лічба. Лічба вот 1. Уже батьков. Уже комнаты батьков есть. То, что нам потребно. Комната батьков, это... Да? Вот тут тресні я не бачу нічого. Вот это третій. Ми бачили 1, 5, 3. 1, 5, 3. Так а куди його вводить? Добре, добре. Може ти? А, вось сейф тут горить, я ж... Як тягученько так веду. Так, 3 гэта... Так, треба у ванную, у покой. Зразумела, так, ще раз. Як гэты код вучыць. Так, і мы ведаем, што гэта 1, гэта 3, там гэта 5, я не памятаю, какие-то гэта з дзвюх лічб былі, так? 1, 3, 5. Треба яшчэ одна літара. Так, тут 1. Це перше. А 5 гэта третє. Третя лічба, а тады другая дзе. Так, у гэтай комнаце мы знайшлі, тады у вазрум у нас есть поўны код. Тады трэба... Мы што гэты пакой зайсці? Ёсць лічба? Спяну у тебя ёсць? Нема лічбы. Добра. Нема лічбы. Яшчэ можна тут паглядзець у пакоях. Баціных пакоях былі. Ды. 3. 3 гэта апошні. Ну добра, можна... Мы ведаем 3 лічбы, можна набором паспрабаваць. А тут нема? На потолке, дзе схавалі. Дзе? 1, 2, 3, 5. Ну, можа знайсці гэту апошнюю, я не бачу. Не бачу я апошнюю.
1, 5, 3 пакуль у нас ёсць. А што другая лічба не бачна, што гэта. А, вон все, я бачу. 1 4 5 3 1 4 5 3 1 4 5 3 Enter. Так, ключик от хатки. It must be front door key. Ну все, погнали. Ты не можешь сбегчь от меня. Нет, не роби мне болюче, бабуль. Бабуль, навошта? Лапка, все с тобой в порядку. Все кончено, дорогие, все кончено, это я. А вот, после того, что я спытал этой ночью, мы вырашили пойти до доктора. Это была шизофрения. Грандмазер ніколі до меня не приходила, я ее стратил много лет назад. И, может быть, я нават съел вкусную пиццу. Я никогда не ел эту вкусную пиццу. Я не ведаю, как пицца захотелось. Я не говорил, что это было реально, что это я представлял. Ну, ці это было реально, что я представил себе. Я кажу тебе эту историю, але може гэта реально было так на самой справе. Так, гэта падзякі, што гэта мы зрабілі, мы малацы, я зрабіў гэтую гульню сваімі собственнымі руками. Так, фідбэкі. І да, гэта толькі пачатак, гэта фрагмент, ён працягнецца. Касцені, пакуль ты іх не сустрэнеш зноў. Дякую, Домны Вер. Ну, цікавая, якасная гульня. Мне здаецца, добра, што у такім графічным фоне. Вот яшчэ танчуць нашы ўсе персы. Геймдэвелопера мы не бачылі. Мы бачылі маці, мы бачылі бабулю, Дэрка мы бачылі. Качае. Ну, мне здаецца, вельмі таленавіты інді-распрацоўшчык у жанры хорару. Якасна зрабіў. Будзем сачыць. Ну все, тут можна уже сканчивать стрим таким чином, що... Так, поглядим, что у нас засталось. Поглядим, что у нас засталось. Раз это. На что мы погуляліся. Пишите, калі вам спадабалася гульня ці не. Гэта быў Fragments of Dread. Так, надо теперь трошки. Так, мы згулялі Water Crisis, Pfizer Demo, Fragments Dread. У нас еще есть A Windows Agone. Давайте поглядим яе. Зараз мы перакінем гэты views. І здаецца, гэта будзе апошняя гульня на сёння. Так. Як тут гэта рабіць? Game Capture. Каб вам бачна было. Вось. Windows Agone. Так, ну почнем. Так, у моих снах я бачу гэты дом.
Нічого себе, домішка. Я адчуваў, што ён заве мяне. Вось гэта паўза, вось гэта, напрыклад, мне падабаецца. На грузовичку. Даже пасля гэтага інцыдэнта инцидент сюда. Добра. Что бы я ни рабіў, я не могу спыніць думаць аб гэтым доме в Маріанне. Тому я answered it, ответил на гэта. Гэта зов, так, the Windows are gone. Вокны... Это вокны улетели, так? Hey, honey, how you holding up? You know, talking the one day at a time. Так, ну як твои справы, гэта будзе трываць один дзень. Здаецца так. Continue FT. Как прошли похороны. Я бы хотела быть с тобой. Я не ходил, я не могу. Я понимаю тебе. Она так само поняла гэта. Ты знаешь, это так? Так, я это ведаю. Что... Так, як не наш... Про новый дом, так? Про новый дом в Маріанні, так? Так, ён так далёка ад нашага дому. Так, я зараз к ним крочу, и я тебе напишу, или так я там буду. Добра, будь осторожен на дорозе, тебе кахаю. Так, Chipviewers на гэтым сайте. Так, пришел бот, добрый день. Ух ты что. Mouse sensitivity, можно я трохи не поспешаюся? Ух, еще может трохи. О. А куди? Press tab to pick your phone. О! Siemens 55 или какие? Твоей мамы, to you, alright, be careful, ла-ла-ла. Поля. F. Pick up map on the house. Это мапа, так? Что такое F? Так, я отправил поведомление, что я только что приехал. И я буду таскать гэты бокс внутрь. Я тебе напишу поздней. Броуз. Браузер есть? Брауз это все месседжи. Reply, return. Return. Можно мапу поглядеть. Hallway, down bathroom, kitchen, downstairs office, basement, front porch. Добре. Що мені робити? Тягать коробки, так? Так, эту upstairs, куди? Guest bedroom. Там без bedroom. Ну мне мапу не показывают, так? Даже здесь флип. А гэта другі паверх. Другі паверх, upstairs, guest bedroom, значит нам трэба налево и пройти потом на... в закуток, потом направо. Bedroom или bathroom? Ой.
Ще раз. Bedroom. Ну на що я. Так, а як тут граб? Алло. Як грабить? Інспект. А граб? А, мені надо сюди зайти? Не розумію. А. Що? Двері потрібно чиняти чи ні? Цікаво тут у управлінні. Так, я прошелся и далее по звуку налево и направо. Направо сюда. Сюди граб покласти. Куди покласти? Сюди може? Так, я гэта зрабіў. Все добре. Все добре. Так, далее бежим. Берем коробочку. Так, а куди? Чекайте. Я не поглядел. Куди нести? Inspect. Upstairs master bedroom. Пробуем мапу. Upstairs master bedroom. Треба фліп. Зробити. А, ні, це ж верхність. Обійти. А, ні, направо. А, bedroom і bathroom. Ну, зрозуміло. Turn. Раб. Ну, мені здається, тут вельмі релаксовая гэта гульня, тебе просто патрэбна коробкі гэты у правільныя пакоі данесці, і все будзе добра. Нічога не адбываецца. Складанага тут няма. Сюди, так? Сюди. Идем далее. Так, что это у нас? Тут у нас инспект living room. Living room это на первом поверьте. О, музычка пошла. Еще раз мапа. Living room это як только заходим, так? Сюди. Так, берем и несем. Берем, несем, living room сюда кладем. Добро. Далее. Downstairs office. В першым паверсе гэта пройсці праз hallway, дайсці до коридорчику. Добре. Не складано. Там яшчэ есть, а тут ну сюди. Нам потрібно сюди йти. Берем, кладем. Так, ну сюда мы больше не будем бежать. Так, тут чомусь все зачинено. Где-то есть ключ. Так само зачинено.
Цікаво, чому. Так, і куди нам? Можна помитися. Помитися. Так, сюди берем. Так, гостевой байзрум. Это где? Это... Это далее. Рэм, неси. Всем другие проверх, худенько. Музыка пропала. Файная вайна, зеленая, изумрудная. Бежим далей. Нас так знайомить з гэтым, з домом. І що там далей у нас? Stairs, master bedroom. Вольний bathroom. Куди? Поклали. Так, кто тебе звонить, кто тебе пришел? Добрый вечер. Так, здорово. Ты наш, может быть, наш новый сусед. Так, не, здається, так. Так, я у нескольких километрах отсюда, в правый угол. My husband and I, she passed for a few seconds. She paused. I live there. Ну вы там живете, так. Чого не кажем? Так, Mariana is wonderful town. Классные люди. Может, мне рассказать больше. Так, это маленький городок, он тихий, наполненный всякими пригожостями. И так, тебе потрібно повітаць, з'ездзіць до Ракарса парка, бо когда тебя будзе шанец. Там вельмі прыгожыя деревья там. Так, може. Зараз.
Так, мы вернулись. Так, и что у нас далее? Также люди тут вельми дружелюбные. И они что своих традиций. Так, і будь як усе, здається так. Так, ты, мне кажется, здаешься знайомой. Я не упэўнена, можа быць. Яны кажуць, што гэта маленькі мір і гэта ўсё. І в любым выпадку мы ведаем сейчас зараз друг друга. Так? Так, могу ли я тебе дапамагчы з чым-небудзь, мадам? Так, я ничего не заўважила, але заўважила, что дом был выкуплен, и новый владелец, новый владальник будет тут всё сёння, потому я приготовала тебе один такий подарунок, так? О, дякую великий. Мне здаецца, ты полюбишь гэта. Я оставлю гэта на kitchen, на столе на китчене. Подожди, пробач. Не беспокойся, мой дорогие, я веду гэты дом внутри и звонку. Ты ведаеш гэты дом? Так, гэты дом мае шмат гісторый, ён вельмі унікальны, і у тым выпадку, што ты знаеш, гэта таксама кожны уголок і кожная тень выглядае знаёмай для цябе, не так ли? В любым выпадку ты скоро побачиш яго, і ён будзе вельмі знаёмы. All right then. Зараз зрабі мне услугу, мой дарагі, і паспрабуй сам pastry. О, мы так даведаліся, гэта булачкі, якія зрабіла для цябе. Мне здаецца, ты полюбіш гэта. Окей, просто ставь гэта тут, добра. She nods and smile. Leave conversation. Куди ти поклала, ні? На кухні нема нічого. А де кухня? Я не бачу, де кухня. Это офіс. Ось kitchen. Inspect. A plate custom made by the neighbor. Irresistible, не знаю, resist это какое-то сопротивление, не сопротивление, без сопротивления, то есть нормально, да? Ну добре, пахне. Что-то яшчэ трэба. Так я потом съем. О, ты меня хочешь потравить, так? Добро, зараз. Галлюциногенные всякие штуки. Съел твои кукинсы, и что далей? Чё, ты всё? Зараз будут галлюциногенные все гэтые з'явы адбывацца.
Ну, чакала, што пакуль я не з'ем. Глядзела мне ў рот. Loaded the boxes in my new houses. Так, якая-то... Я вырашыў, што я зраблю вот гэты быстрый сон у мастер бендерме, хаця мне было цікава ну, патэставаць мою новую кровать, так? Мастер бедрум, гэта дзе? Я не буду далей выкладаць. Можа, давай выкладзім. Инспект. Ну і так, ну quick nap тады зробім. Будем рабіць тады quick nap, дзе? На канапе bedroom. Дзе bedroom? With the boxes. You back with the box. Зареплайць мои жонки, не? Не реплаецца. Добра, где тут можно отпочить? Тут? Давайте отпочнем. Отпочиваем, так? Отпочиваем днем. Так, у меня з'явилася мышь. Мне цікаво, одного, що яна з'явилася. Nokia цегла, ну... Siemens... А так это Nokia была? This time I didn't dream about this house. Ну у нас уже пропал этот сон, который нас манил. Здаецца, тому что я... Ну, finally был here. Так, я приехал до гэтага дома, и там я уже сплю. Але ж у меня был другі сон. Так, мы едем в Чили. Наша жонка рожая. Давайте здесь погутарим. Hospital, since her water just broken. Так, яна... То, что это сапраўды цяжарне. Так, тебе добра, ну ты знайшоў пытаць зараз. Так, мне есть. Так, только не на кочку, говорит, не езжай. Ты звонила своей матери, не, я забылася. Может ей позвонить. Как мы туда доехали, пожалуйста. Пожалуйста, коли ласка. Так само выдатно. Thank you. Так, highway is blocked. Заблокированный, и надо поторапливаться. Но мы все, мы крочим, мы мчим. Мы домчили, тут у нас какие-то жахи отбываются. Так, а что? Что зробилось? Джессика? Что отбывается? Чему? Все моя вина? Два ліхтарики, два пилі, і куди ми сьогодні крочим. Що робіть? І капає? Это жахливый сон. Про хату было больше привабный сон. Добре, що не зап'ю печиво молочком. Блін, ну, молочко для печива так добре, воно вельми смак добрий. Але ж я ведаю, що молочко треба запивати солені огурці. Так, Матка Боска, який був кошмар. Жах. Такий dripping noise я слышал, коли я спал. Откуда гэта капае? Дзесьці капае, так? Так, дзесьці капае. Чыняе, давай шукаць. Ну гэта явно у ванне. У ванне. Кран можа цячэ. Не в гэтай ванне? Алло. Же тут? Капаешь? Мне прям на голову. Не капает.
Ну, добра, тады що это ўнізе? Оп, я ж пачуў. Тут нема нічога. Дзе яшчэ у нас? У нас былі яшчэ базрумы не з гэтага боку, а ось таго. Ось яшчэ тут. Тут? Ось тут яшчэ ёсць ванна. Сам усё в парадку. А, не. Адкуль гэты гук? Может, туалета нет? Может, тут у подвале вот чинили нам. О, мы нашли какую-то кассету. Звычайно, на таких кассетах есть фильмы VHS tape, label tape number 2, Incident. Я бы мог взять эту кассету и плеер, чтобы проиграть, поглядеть. Так, ну вось, так, тут капает. This was a get for buying the old house. Ну там где-то, да, где-то протечка есть. И не зразумела, откуда гэта капае, потому что мы глядзелі нашы бэзрумы, типа яны файныя і трэба як-то вырашыць, таму што гэта мешае яму і ён гэта пастаянна чуе. Так, я пагляджу на гэта заўтра. Буду гэтым плаціцца зараз і пайду у ложак. Ложак зноў. Такая кассета уж браць ці не. Там можа мы ўсё ж такі коробкі давязем. Не будем весці. Добра, пайшлі яшчэ паспім. Вогонім. Так, камера можа да мяне падысці? Нет, не бачно. Працуе, так. Любы ложак? А, ну трэба на наш ложак ісці. Наш ложак тут. Так, даем сон. Так, працягвае капаць у нас тут. Будем трохи размять тут свои костки. Так, что у нас? Мы идем далей. Отрывайся микрофон. Куды мы идем? Что нам потребно? Нам потребно наши боксики, так? Наши боксики донести. Так, а куды? Upstairs storage, written on upstairs storage. Так, где? Upstairs storage. А, все, бачу, это вот и бок. Это зрозуміло. Все, побегли.
коробачку гэту пакладзем і бяжым на наступную. Цікава, што гэта гульня, яна, мне здаецца, фрі-ту-плейная і такая якасная, мне падабаецца. Main Hellway, так? Main Hellway. Бярем. Кап. Бярем, несем. Куды? Куды? Покласть. Так, поклали тут. Гэтую куды? Downstairs bathroom. Upstairs bathroom. Upstairs там было? Нет, тут все есть. Сэнсе ўзаемадзеяння з асяроддзямі на якасць не за папярэднюю. Я ўжо запамятаў, што было за папярэднюю у нас з гэтым был Auto Crisis і быў гэты Fear, так? Ну, мне здаецца, што ну тут на такім жа ўзроўні. Это блага таксама. Так, а куды? Downstairs bathroom. А, неякасная. Это Autocrisis, нет? Был у нас, который неякасный. А там была, типа, цікавая такая еще. Куды? Bathroom. А, Crysis. Ну так, Crysis это, мне здаецца, так. Чисто там на проект гульнявы пайсці зрабіць і все на гэтым, что там не вельмі шмат, ну і монстры такія былі. Так, тут можа. Так, сюды. А тут он есть сюжет, тут як бы разбаўляюсь не толькі тут, как зрабілі, что ты носіш гэтыя боксы, але ж там прыйшла гэта наша суседка распавяла гэта. Ну тут разбаўляе гэты геймплей, больш ён не такі прэлімінарны, як Crysis зроблены. Так, і гэта Kitchen. Так, ну Kitchen я вядома, я там еў гэтыя пячэнькі і еў гэтыя кукінсы. Сюды. Ну, дзень не скончыўся, а мы свае все справы парабілі. У нас есть яшчэ тут якаясь VHC tape кассетка. Так, я прынёс коробкі. Што я калі як прыйшоў, я паўтараў, што я тут раблю наогул. Я быў імпульсіўны, когда я купіў гэты дом, і мои гэтыя сны, яны заўсёды там паяўляліся, і пасля гэтага інцыдэнта я у маім сэнсе яно за мяне охотился, пакуль я наконец-то не в файнале не купіў яго. У меня не было як-то выбора. Ну, гэта пабегчы ад сваіх там успамінаў гэтай начы, ну але ж я тут, гэта не такое на мяне дакладнае месца, кроме мяне. Ну, я пачаў наслаждацца гэтым старым домам, ён дыхаць у нём, напаўняць свае лёгкія гэтым сэнсам, смакам і гэтак далей. І зараз я тут, і зараз я должен вот рабіць все, что я могу.
І я адчуваю, што я павінен это ператварыць у свой новы дом, поэтому я стаў распакаваць нашы гэтыя вещи і дэкарыраваць зараз гэта ўсё месца і гэтак далей. Так, you can now open the box and decorate the house for your licking. Могу я взяць тейп? Дзе мне трэбна знайсці гэты што тут у нас? Laundry basket. Laundry basket, куди нам поставить laundry basket? Ну, може сюди. Тут яшчэ ёсць. Медицин мы звычайно кладем. Так, пачакай, сюди можем тебя покласти? Сюди. Раковину. Мы сюди погладим. Граб вот сюди. Сюди поклали. Это что, трэш-бин. Трэш-бин, звычайно возле сральника. Возле какахи. Тут есть еще биде. Это круто. Это японцы робили гульню. Тузбраш холдер, ну звычайно мы так само покладем сюди. Туалет ранг, кап свой твар. І басмет, ну сюди покладем. Все. Какие-то лосьон. Сюди. Так, пить. Все. Все речі твої. У тебя больше нічого нема. Дальше там не повинно. Так, на кухне у нас есть комбайн, блендер. Блендер куда-нибудь, я не ведаю, можно было в шафу давать, а лишь мы тут покладем покуль. Тостер вообще это вельми файная такая штука, где можно хлебушек этой добра смажены робить. Так, давайте яшчэ поглядим. Кетли, это что такое кетли? Это наш чайничек. Куды? Не? Куда-нибудь. Ладно, пусть все в одном месте тут ляжить. Яшчэ, что у нас есть цікавого? Клей фильтр. Ох, клей фильтр. Я не ведаю, что такое клей фильтр. Я покуль яго сюди покладу. Стоїть. Pineapple plastic chair можно поставить на стол. Календарь мы тут повесим. Еще тут фрутбол. С собой берешь футбол. Глайсбол мы сюда этот алерт покладем покуль. Их не використовуємо. И маг. Маги сюда покладем. Еще больше ничего нема. Пойдем далее. Тут мы распаковались. Тут что у нас? Living room. Тут у нас есть... тут у нас есть телевизор. Это что? Это радио. Радио можно тут покласть. Есть вейс. Вейс лепш класть где-нибудь тут на полу. И вентилятор, когда нам будет жарко, будет спекотно, мы куди нам покласти його. Ну, може нема місця, я би поклав, може, сюди куди-небудь. Сюди на пол. Это що, подушечка? Подушечка сюди. Ще одну сюди. Ротейт можна? Так, ротейт. Пригоже було. Що ще у нас є? Так, це наше. Я може сюди куди-небудь поклав би. Ось. Стоял с моей жонкой. Вазочку другую сюда покладу на пол. Пройти, потом ее бронить.
Гадзіннік туды пакладзем, пабачыць час. І гэты буксы трэба па ротейту тут зрабіць. Яны тут не умяшчаюцца, так? Ды можа ў шафе ўмесціць, тут сюды. Ось. Буксы, чакайце, надо буксы гэтыя павярнуць. Мы разумелі, якая кніжка. Во. Што яшчэ? Вот DVD-плеер ёсць. У нас ёсць DVD-плеер, мне здаецца, не? Гэта другі DVD-плеер. Дзе яшчэ DVD-плеер туды. Паклалі DVD-плеер. Можна уключыць телевізор, што? Что за шар был? Что за ноут? This note just said welcome home. I assume it came from that lady, but where did she go? Так, ну хтось принес і щось как-то адбылася гэта ўсё. Так, где це была гэта тейп? Она уже тут гэта тейп или что это? Чему эту тейп я не могу взять? Мне не дозволяе нічого брать. Мусть. The TV turns itself and can just around make sun over the static. Так, ну ён кажа, што телевізор сам уключыўся. Так, хтосьці плача дзесьці, я чую. Да не, ніхто не плаче, я зараз. Можа паглядзім уже наши кассеты-то. Штосьці там, што там записано. Так, я ось только так само спрабую. Кладу бліжэй, каб не забыцца. Так, а хто плаче? Я нічога не чую. Где-то тут было закрыто. Куди? Може було наружу йти? Тут немає. Нікого в комнатах нічого нема. Що? Не, може у підвалі? Може у бейсменту? Так, туди. А, тут є ще касета. Треба не забыть. Не забыть поглядеть. Что ж на этих кассетах-то? Так, этот тейп-шоу показывает, як який-то мужчина працює у бейсменті. Камера направлена на його. Я хутко назираю, что ён в своем доме. Вероятно, что ён предыдущие папярэдні уладальнік гэтага дома, і мы бачым, что ён адзінокі в этом доме, несмотря на то, что ён слышаў, як дзеці гуляюць на бэкграунде, на фоне. Так, і я ходзіўся гэта так, ён, і гэта касета была трохі задэмаджана, пашкоджана, і я не магу разабраць, што там увогуле адбываецца. Ну, далей. Так, праз некалькі секунд ён стаіць у цішыне. Ён кажа якія-то словы на камеру, і ён пачынае гаварыць, і трохі пашатваеш, што ён кашлянуў і поймаў сябе на мыслі якім-то. Ён які-то не вельмі просты, і его хто-то адвлёк.
мне что-то распавядае, што яго турбуюць. Он рассказывае пра якія-то жахлівыя падзеі, якія івенты, якія ён думае, што могуць запыніцца з яго сям'ёй. Ён потым бярэ себя ў рукі з яго эмоцыямі і ён кідае якія-то прылады на землю, ён пачынае плакаць і ён трымае свой рот, каб ніхто не заўважыў яго. Ён што тыя рэчы, якія адбудуцца, гэта яго будзе віна. Вельмі не вельмі зручны перавод, пераклад. Так, глядя на яго, я не мог памочь сябе адчуць, што яго словы былі направлены да мяне якім-то чынам, і ён как будто пытаўся са мной камунікаваць наконт гэтых всякіх падзей, якія адбыліся, якія адбудуцца, і што ён вообще робіць, чаму ён предотвращае гэта ад того, што адбудзецца, і што увогуле гэтыя касеты тут робіць, так? Алло. Што гэта за шум? А гэта ідзе прайс бейсмент, і я зноў гляджу, што тут ёсць запіса. Ну гэта тая ж запіса. Тая ж нататка. Тое ж паведамленне. Так, а што гэта? Так, ну тут штосьці капае, шмат накапала за гэты час. Мне трэба паглядзець на гэтую рэч. Яна тут не мешае, яна мяне докучае, мне трэба ад яе збавіцца. Я адчуваю, што гэта мяне турбуюць. Я не магу гэта праігнарыраваць. Господі, я ненавіжу глядзець на гэта. Добра. Што рабіць? Трэба што? Трэба глядзець, адкуль гэта ідзе. Можа гэта ў сцяне штосьці там незвычайнае. Што далей? У меня яшчэ ёсць гэтыя тэйпсы паглядзець. Так, ну гэта той ж мужчына, які быў пры праглеглай касеце. Ён апыняецца ў цемры, і там які-то красныя стрікі і пікі, можа. Так, які-то жах там адбываецца, мне нават цяжка перавесці. Незвычайна. Штосьці ў мяне ў грузях праз гэты тэлевізор прыйшло, і я чую, как будто бы гэты мужчына, то, што мужчына чуваю я, яно у цемры, ён адчувае віну і жаленне, і я не магу прынесці сябе, каб астановіць гэту касету, астановіць, каб гэта не даглядзець. Камера, яна шэйкаецца, яна трасецца і прорываецца. І гэта як-то там паказвае частку цела гэтага мужчыны. Ён мяне пужае, яго фрагменты, які-то моманты я бачыў яго фейс, і ён глядзеў мне ў глаза і ўсё такое.
І штосьці там overwhelming burden upon his shoulders. Что-то було на плечах у його. Звичайно, так. Ён адчуваў сожаление то, што ён зваў сваю сям'ю, і ён быў адзін у гэтым месцы, і я адчуваў, што яго сям'я больш ён никак не да яе не дайдзе, не дасягне, і ён віну сябе з-за гэтага. Ён показаў які-то знак як это які охотится, і я мог адчуваць яго боль, глядя сквозь экран, отдавается в моей таксама, если б я там был в таких же обставинах. Shared consequences. Может, не consequences. Так. Так, и он широко открыл рот в этот момент. Каб свою агонію там распавесці. Но до того, як гэта адбылося, кассета закончилася. Я адчуваў, што чаго свидетелем я оказаўся, і чувствовал вину, не вину, а стыд. Что я был патрэбен, то, что я не змог дапамагчы, мне даецца так, як ты гэта распавядаў. Так, і апошняя чаго, а дзе выхад? Что зрабілася? А дзе што? А дзе? А як? А, вокна-то нема. Или ці вокны былі? А, ну так і гульня-то называецца, що вокна-то нема. И что мне робить? И что мне робить? Подкажите, калі ласка, куды ісці, куды можа яшчэ... А, нет. Не дае распаковывать рэчы. Пойдем до... Снова куда? Подвале? Так, ну гэта то же самае. Гэта то же самае. Хутчэй тут. І куды нам? Куды? Тут ломится. Хтось б'є, незрозуміло хто, незрозуміло де. Може тут? Що не робіть? Open. Что робить? Что робить? Я чую, що капає, а... Гэта все галлюциногенные кукінсы, мне здаецца. Я не догляжу апошнюю. Ну, кассетку, не? Так, гэта... Ты пакоі не такія былі.
невядома, не казалі, што рабіць. Думаю, паглядзець яшчэ одну касету, але ж пакуль яна не бярэцца. Ну, там і так, мы это ўжо бачылі. Нам Што гэта? Нам заблокавалі. Няма дзвярэй. Няма нічога. Working with speed. У меня же вот здесь кассета. Яшчэ не? Пачыць не. Всё, проплыли. Поспать тут, не? Так, тут нема беды. Біде нема. Так, а куди? Може, мені не потрібно було касети класти по там, де був VHTC. Нужно по жунке писать. А, это было еще поведомление. Good morning, son. Your mom told me you arrived in Marina yesterday. How it's going? Так, это батя. Hey man, how you doing? After insurance, I must inform you that your car has been declared as total loss. You, everything is good. Reply. Так, я кому-то написал, может в этом был бы и был квест. Что? Что далее? Кассету мы будем брать тени? Это мы все бачили, это все было. Это мы все так само бачили, что робить. У нас есть только телефон. Дверей нема. Мы нас закрыли. О, мне еще что пришло, не? Куда я глядел? Да, мать говорила, не едь в эту хату, а я пошел. А, это вот пипикальни, только, ну добро. Так, и шо? Тут нема ничего. От меня матья, а мама мне что-то... Якийсь-то смайлик, это что? Это мать? Оу. Я тебе зажартую про телефон, ты шо? Так, придуйте мне поведомление еще раз, тени. Так, ну еще раз это было. Реплай. Не треба реплай робить. Так, на телефоне больше ничего нема. Что-то изменилось после этого, не? Было зачинено? Так, у ящичку нічого нема. Потім туди-сюди. Може, коли касету поглядів першу, другую туди. Воно все відпрацювало. Ще касету якусь не знайшов. Не знайшов. Що відбувається?
просто гліч. Може гэта гліч. Быўся. Гліч бах. Так, можна паглядзець па walkthrough. Зараз хутка пагляджу. Это что? Это как, блин, называется window. House without window. The Windows огонь. The Windows огонь. Walkthrough. Зараз хутенько поглядим. Haunted by grief and guilt after a tragic act. Down. Цікаво, що там по таким. Ці повинен я був третю касету засунути. There we go. The tape shows that man making statements and that read it might. But Так, эти боксы я все занес. here, there. Go. We get. Take care, bro. First over the telephone. Так, тяжковато, не зрозуміло. As better. As better. Они кажут, что может треба Book. как-то открыть эти все коробки, але же я не могу их открыть. We just gotta decorate a little bit, right? A sculpt. Так, еще раз туди. Може скрипт не спрацював. Тут распаковка не працує. Распаковка не працує, бежим далей. Ось тут распаковка так само не працує. Не працує распаковка. Тут не працує. Ну все, гэта гамон. Гэта гамон, гэта гліч. Гэта патрэбна будзе, мне здаецца, зараз нанова перагуляць. Упэўніцца, што гэта не гліч быў. А, ну вось. Што гэта? Гэтага не было. Куды мне? Так і павінна быць? У меня штосьці села? Мне здаецца, скрипт адпрацаваў. Но гэта якая-то чэрня. Ну, чам чырвоная. Такая, як я його бачу. Так, ти хто? Ти подобен до мене, так? Ні, ти моя може жонка. Ні? Маті? Добре. Ого, ти так... Ну, ну ти торс поворачиваешь, это норм. И шо?
полетела. Все? Это все, что вы хотели мне расповести? Кто мне трезвонить на мою мобилку? Это была твоя вина, сказала мне мать. В чем моя? Я нічого не робив. Я приїхав додому. Ну все, дається бедлам, вверх дном. Лестницы нема. Тут какая-то черная... ну ось сюди не. Бежим. Тут была червоная дверь, тут опять какая-то хрень. Так, у меня какие-то галлюцинации, я не могу это развидеть. Это слайм, який ляжить до сих пор, до сюль ён запаўняе гэты пакой. Так, і выглядае, што ён жывы. Айкен фантом, гэта так само, это самое. Слайм живы, але у нас тут зеленая. Так, хтось покарабкал сюда. Так, это ПТ. Пришло ПТ. Куда бежать? На правый бок, на левый бок. Так, может туда, где красный, червоный свет. Зараз тут заблытаемся, треба як-то разуметь. Ось меня накрыло. Так, эта картина была Джессикой намалявана, написана, и я ніколи не строкався з ёй. Я ніколи не бачив гэтых картин раней. Не строкался. Так, а где я, куды? Это норм, что я тут? Ты растешь? Так, и он пульсирует, и он расте. Так, ну, пойдем раз в зеленую дверь. И кто? Ты моя жонка. Так, яна на штосьці отлича... за класе, так? Так, ти бачив, які я апошні картини зробила? Кожне... Каб кожну зробити, треба було цілу як вечність. Але ж мені здається, почалася, здається, гэта вельмі як пригожа і кльова. Так, what did you make? Чому ти зробила їх? А ти не ведаєш? Я не ведаю. Чому? Я напрост зробила, я так адчувала. Я думала про тебе, об нашей Лауре. Ты ведаешь, что... Чому я не выгляжу як так классно? Ну, мне здається, они дитяті стратили, коли, наверное, ехали раз на машине. И он, наверное, поехал до хаты, тому что это была его вина, и он отчувал вину, и тому он как-то это травматичный для него был экспириенс. Так, ты памятаешь питание, якое я тебе задавала, якое я тебе питала? Как Бог выглядает, так? Так.
Мы ніколі былі рэлігіёзныя, гэта так смешна. А ты ўсё пытаўся дапамагчы мне, каб зразумець, чаму мы ніколі не убачылі Бога. І я вельмі падзякаваю цябе за гэта. Ты ведаеш? Пані, так, it's all my fault, I really miss you. Вот это было, наверное, my fault. Але ж я бачу Бога зараз. Ён прыгожы, ты бачыш Бога. Прабач, але ж я не бачу. Шкада. Я могу пабачыць яго таксама. Ён такі паўсямагучны, такі моцны, такі ла-ла. І я пачуванне, што я праплакала ўсё сваё весь твой твар і фейсов. Але ж гэта быў вялікі вопыт, прекрасны. Так, я гэты раз. Тебе не трэба клапаціцца больше аб мяне. У нас ёсць наши дзіцяці. Так яна плачыць, беднае дзіця. Да, мне трэба нашу дочку праведаць. Можа яна хоча есці. Так, ну які-то жахі адбываецца тут, не ведаю, тут вон. Што гэта? Такой тень Shadow сам некуды. Так, я чую, як хтосьці плача. Перабудавалі тут зноў эту лесвіцу. Я магу, не магу трапіць наверх. Але магу ісці сюды, але нічога не бачу тут. Тады бежим зноў сюды. Так, я не бачу нічога. А дзесьці ёсць какие-то шлях, які я не заўважыў. А, вось штосьці ёсць. А, тут ёсць у падвале. А, яна кажа, што гэта вось гэта згустак, гэта ёсць наша дзіцяці, потому што раз там мы калі не попалі ў гэту аварыю, іх размазала у мокрае месца. І не падыходзіў да нас, і вось ты тут прыходзь. Дзе ты быў? Ты потерял нас, так одиноко и пусто тут, и наш зятя не может перестать плакать об его батьку. В курсе миссию. Чему бы тебе к нам не присоединиться? Это была бы добрая идея. Яна вельмі гэта хоча есці ўсё весь час. І трэба её накарміць, чтобы ты не видишь, як яна пакутвае. I can join you. Я бачу, яна голодная, паглядзі на её, талатавля. Не можаш надайсці, но ей патрэбен бацька. Что я могу зрабіць? Ну, наша дзіцяці паглаціла і маці. Гэта шкада. Гэта шкада. І мы таксама туды нырнем, так? Так, гэта сапраўдная фрі-ту-плейная гульня, ці мне падаецца, што тут так шмат контенту.
Ever since the incident, того інциденту, а то що, може шмат канцовок, що є? Коли ти кажеш, наприклад, що guilt kiss count, вина мене поглотила, ти на мене охотилася, подорожничала. Тому я построю гэты лабіринт. Где я дазволил сябе так не глядзіце быць потерянным, так? The Windows Agone. Ось такая была гульня. Шкада бацьку, але ж нічаму не распавялі, чаму гэта все адбылося, але ж там быў кусочак, што яму ў машыне крочылі. Achievement Secrets found to 5. You got the bad ending. Вот здесь еще good ending. Было перегулять. Можно было перегулять, мне здаецца, ўжо наступным разам. Цікава бы паглядзець. А для гэтага, можа, трэба было расставіць усе до касет все рэчы, можа быць, у ўсіх комнатах. Можа, гэта будзе добрая канцоўка, і гэтым казаць, што я цябе адпусціў, я жыву далей, можа, гэта будзе больш дакладна. Ну, мне здаецца, можна было завтра гэтым вярнуцца, паглядзець на канцоўку больш прывабную, а тады на гэтым скончым. Дзякуй, што глядзелі, дзякуй, што былі. Усім тада дзякуй і да пабачэння. Пабачымся, прыходзьце на стрымы і всім добрага дзенёчку. Дзякуй, Олч Potato.